aš gerai, žinai, negaliu vysti raseiniškai ir suleidžiu kurvą, visi pažiūrėti. Ir tą dalį atvė, tą dalį su Hama savo atvažiuoju. Tėčių pas motinas atsėkdami, žinai. Nu, pas manęs vasarliams yra nu malalėtkų ten, S9 senas, žinai, nieks neima. Karoči, ir visų merga, namo, žinai, apsipyksta merga. Nes ta durnė atvažiavo, žinau, kad ten gyvenau, žinai, o ta merga 6 metų. Karoči, merga pas tvorą namo, žinai, pas motiną. Aš, karoči, kurvą nerandu, žinai, per ragelį į tą suką žiūrį. А Хамас посея. Лопас, здорово. А что такое сейчас сумел смысл вешать, понимаете? Короче, я ждать. Диана, такой тень, вассерный лопас, то им джема дорвем, катарак, век до мотора, слышны. Катарака? Ну, так, короче, ну, Ты такой, ты катарачер с катаракер? Катарачер. Ну, и классикит. Короче, и я им та диада, žinai, посмотрим, ten засернем, ток, капли, что сколько пырш, сколько, пырш капли отдали, и, короче, ты давай, кловать, приписай сюда, музоны кидок, короче, та, раскубейк, сака, со другу, хуёву, хлопотовски, на пробег, žinai, бадаешь, эй, курва, не сыр, что ударишь, не ну тишникес, нахуй, солова, блядь, а та сел схабас, прикинь, и лагусы, бюджет. Хлопотовски, кажу, ну, смех стыли, спасибо. Mano, verga, tai paimti kurva, padėk čiukas, tas sakau, jei ir tada į tą kamą.